Jasenovac je jedini logor za masovno istrebljenje iz koga su se oslobodili sami zatvorenici, barem u zabeleženoj istoriji. 22. aprila 1945. godine iz logora je otprilike polovina zatvorenika preostalih krenula u proboj i od njih je preživjela jedva desetina, od njih 600, po pričama mog dede, preživjelo negde oko 50. Druga polovina zatvorenika nije imala vere ni snage da krene u proboj i oni nisu preživjeli. Naravno, to je samo onaj preostali deo koji je ostao do kraja u logoru. U ovoj emisiji čućete delove intervjua sa mojim dedom Čedomilom Huberom, koji je snimljen 1997. On je 2 godine bio u logoru Jasenovac i učestvuje u proboju. Jedan je čak i od organizatora proboja iz logora Jasenovac. I smatramo da svim logorašima treba odati poštu, a ovim putem ja pokušavam da oživim sećanje na mog dedu i da mu odam priznanje za sve. Moje pitanje bi bilo sledeće na osnovu toga. U svojoj knjizi Tuđman se zalaže za jednu tezu da Jasenovac, da neki stvaraju mit o Jasenovcu kao mestu gde svakodnevno desetine i stotine, desetine hiljade ljudi ubijano, Srba, Cigana i Jevreja, i da je Jasenovac bio zamišljen i organizovan kao radni logor. Molim vas, i jedno i drugo je tačno. On je bio organizovan kao radni logor, jer Ustaše nisu htele da izgube ono poljoprivredno bogatstvo koje se nalazilo u zemljištu koje je oteto od Srba, znate, da stoje kapaciteti koje su podigli Srbi u selu Jasenovac. Znate. Mislite na radionice Ciglana Lančara? Ciglana Lančara, da. Kasnije su da bi iskoristili to, koristili su zatočenike za rad. Jasno. I zato što su imali te radionice, zato su i izveli iz zatočenika one koji su mogli to upotrebljavati, a ne svakoga s kojim nisu mogli ništa početi u takvom. U tom smislu to je bio i radni logor. On je bio radni logor. Ali on je bio radni logor utoliko što se koristilo to što postoji i dograđivalo se to, pretvaralo u veće radionice, ali to je bio logor smrti. Molim vas, pod brojem 400 iz glavnog stana poglavnika otišla je okružnica Ustaškoj vojnici, Hrvatskom domobranstvu, redarstvenoj službi i još, ne znam, na 4 adrese. Ne mogu se setiti koje su to sve. Kada? U jesen 1942. godine. Koja kaže da u logor Jasenovac se može slati neograničeni broj zatočenika. Izvinite, taj dokument postoji u Vojno-istorijskom institutu u Beogradu. Ja ga imam preštampanog u knjizi Antona Miletića. Kako može biti neograničen broj da može primati logor ako se istovremeno ne prazni? A njegov kapacitet je koji bio maksimalno? Pa ja mislim da negde iznad 3-4 hiljade nije moglo biti. Nije moglo biti jer nije bilo mjesta gdje bi ih smestili. Znači, oni koji su dovođeni bili su ubijeni. Ili oni što su bili ubijani ili oni koji su dovođeni. Neki moraju biti. A najčešće su bili oni što su dovođeni, zato jer oni još nisu navikli na logor, nisu navikli na neku radnu disciplinu, da tako kažem, a ovi stari logoraši su bili tu. Kapaciteti su bili popunjeni.
Kakva je bila zima s 44. na 45. Pa zima je bila relativno blaga, ali ima jedna stvar, jedan događaj je tu bio koji je vrlo važan bio. U februaru je došlo naređenje da se ne znam koliko stotina logoraša pošalje u Njemačku. I mi smo nekako putem naših pouzdanika koje smo imali, ne samo grupnika i tih, saznali da je to zaista odlazak u Njemačku. A ne samo da se kaže, a da se vodi na klan. To je, vagoni su bili doterani u logor, jer je logor imao logorski, industrijski kolosek. Vagoni su bili doterani i unutra su stavljeni ljudi. Spisak je napravljen. To je bio jedan vrlo važan događaj, jer je to oko 200 života spasilo. Nekoliko dana kasnije je partizanska avijacija bombardovala logor. Na jednom mjestu je samo pogodila logorski zid, ali ne i zid od žice koji je bio kao drugo osiguranje, koji je bio pre tog zida. Tu su ustaše odmah zaposjeli i tu se nije moglo ništa učiniti. Tu rupu u zidu su zaposleni. Da. Tako da je to bilo, taj napad nije doneo nikakve koristi. U to vrijeme počinje uništavanje tragova zločina. Određuju se grupe od 20, 30 još prilično snažnih zatočenika da iskopavaju rake u Gradini. U selu preko Save na Bosanskoj strani. Da. Masovne rake. Masovne rake, da ih iskopavaju i da sve leševe spaljuju. Zato je u Lančari bio napravljen roštilj, rešetka od železničkih šina. Ti su leševi koji su izvađeni iz tih raka bili bačeni na te rešetke, poliveni naftom i spaljivani. Danju i noću. Ste vi osjećali smrad? Kako da ne? Morali ste osjetiti. Ste vidjeli plamenove? Plamen ne, ali dim. Da li su se neki od tih koji su se bavili tim poslom, da li su se vraćali živi iz Gradine? Niko. Oni bi njih ubili. Oni bi njih ubili i prvi zadatak onih koji su došli da ih smene jeste bio da njih spave. Kako je išlo odabiranje ko će u Gradinu na taj težak, užasan smrtni zadatak? To su vršili ustaše kao što bi, recimo, birali stoku na klanju. I to je bilo, kažem, 20-30 ljudi, koji su svi prvo okovani u lančar, lanac na nogama. Radili su preko, dobivali su dobru hranu, dobivali su i rakiju, jer trebalo ih je na neki način održati u snazi i smanjiti im osjetljivost. Zato su ih opijali. Zadnja noć spaljivanja bila je kad su spaljivali žene u Jasenovcu 21. noći od 21. na 22. aprila 1945. Koliko je ta žena bila živjela? Pa mislim jedno 200-300. Ste vi vidjeli kad su ih odvodili? Da. Vidjeli ste kad su odvodili žene? Da. Kako je to izgledalo? Gdje su bile zatvorene? Kuda su probili? Bile su u takozvanom ženskom logoru. To je bila zgrada istovjetna sa radionicom Šnajderaja i Šusteraja. I nalazila se pored nje zidana
zgrada, tamo su bile žene i imale su pomoćni objekat jedan pored toga, gdje je bila gdje su oni imali vešarnicu, pranje i veša, šta li. Kad su ih odveli? 21. u sumrak. Gde ste vi, odakle, s koje tačke ste gledali? Bili smo nasuprot njima, jer mi smo kolonom išli u radionice, odakle smo sutradan pobegli. Aha, u kakve su vas to radionice odveli 22. 21. 21. Šnajdera i Šusteraj. Koga su sve odveli tamo? Šta? Vi ste Sve. otac spavali u kuhinji, Ja sam spavao drugi su spavali u barakama. u barakama, treći su spavali u stolariji, četvrti u ciglani, Koliko vas je peti u tad lančari. moglo itd. biti 20. aprila 45. godine u logoru? Otprilike, šta ste trebalo bi tada? Bilo Koliko je, hrane? ne sjećam se više tog broja, ali bilo je preko 1000. To U znam. logoru. I gde su vas onda sve koncentrisali? U te dve radionice. Tu su vas koncentrirali svi 700, preko 1000 muškaraca. Preko 1000. Šta dok ste vi išli 20. uveče ka toj novoj 21. nastavbi, žene su izvlačili iz ženskog logora. Da. Prema tome vidjeli ste ih. Vidjeli smo. Jer su one znale kuda idu. Znali su kuda idu, ali su bile toliko hrabre da su pevale. Šta su pevali? Ne sjećam se više. Izvinite, to sam zaboravio. Ali to i nije bitno. Bitno je da smo, kad smo došli nasuprot jednim drugima, na udaljenosti od možda 20 metara, onda su oba dve kolone iznenada stale, jedna prema drugoj. I možda pola minute je vladala tišina. Niko ništa nije rekao. U međuvremenu, dok se to zbivalo, u toj minuti su ustaše i njihovi doušnici među logorašima počeli vikati da se kreće kolona dalje. I odveli su žene prema Skeli, Skelom, Gradenu i tamo su spaljeni. A mi smo otišli u tu radionicu. Znači, jesu iste noći ispaljene? Iste noći, pa da. Jeste vidjeli tad opet i Dim je stalno išao i miris se širio. I vas, od preko 1000 muškaraca, su stavili u koju radionicu, u koju zgrade? Zgradu ustaških radionica Šnajderaj i Šusteraj. To je dvospratna zgrada. Gde su osmestili? Sobe, hale, radionice? Pa to su bile radionice. Da. Znate, i bile su samo, od mašina su bile samo šivaće mašine. Bilo za kožu, bilo za sukno. I tekstil uopšte. Mi smo tu bili smešteni uveče 21. aprila. Ubrzo je pala noć. Ali, dok su nas skupljali u logoru 3, dok su nas skupljali iz baraka, iz radionice, iz svih tih mjesta gdje su zatočenici spavali, nekoliko ih se obesilo u barakama. Ali niko ih nije skidao. I ja znam da sam sa Karlom Jagarom ili ne znam kime još razgovarao, a zašto ih niko ne skida? I kad je pala noć već, svi smo bili u toj Šusteraju ili Šta ste mislili, zašto su vas iz vaših baraka i drugih radionica koncentrisali na novu lokaciju? Pa računali smo da nemaju kapaciteta za klanje, za obijanje.
A i da čekate tu kao stado. Da čekamo kao stado na klanici, što čeka dok dođe na red. Da li ste mogli čuti od nekih logornika, od nekih grupnika, šta se sprema iz pisarnice i drugdje, ili su i oni dopremljeni na tu novu lokaciju? Oni su bili dopremljeni na tu novu lokaciju i onda je došlo naređenje da se svi grupnici jave u zapovjedništvo. I? Računali su na taj način će nas obezglaviti. I? Međutim, nisu nas mogli obezglaviti. A ovi morali prijaviti, odveli su grupnike. Šta? Su njih likvidirali? Likvidirali iste noći. Iste noći. Od 21. na 22. Da. Mislili da će vas tako obezglaviti. Da. Ali se to nije desilo. Pa nisu nas mogli obezglaviti jer grupnici nisu za ilegalni rat ništa znali. Niti su morali znati. I bolje je bilo da ne znaju zbog njihovih relativno bliskih odnosa sa Ustašom. Te noći nismo na organizaciji ničega mogli raditi. Radi toga, jer bila je noć, svetla nije bilo nikakvog. A nikad niste znali u mraku ko je pored vas. Da ne dođe neki pa da se javi stražaru koji je bio ispred, na vratima ispred zgrade, da dojavi svojima da se nešto sprema. Tako da ništa nismo mogli. Morali smo čekati jutro. Jedino što smo uspjeli, neki su se uspjeli popeti na tavan te zgrade, podići crep i vidjeli su kolonu žena koja je išla na skeru. Tako smo bili sigurni šta je. Aha, šta se s njima desi. Uveče, u noć, ja ne znam, je li bila ponoć, je li bilo, koje je vreme bilo, mi nismo imali satove, nismo mogli pratiti vreme. Odjednom je došlo do eksplozije. Nekoliko eksplozija u barakama logora 3, odakle su nas iselili. I barake su planule. A vidjeli smo da su mine koje su to zapalile, poletele sa puta Jasenovac-Koštarica kod Kapije i inscenirali su vazdušni napad. Ustaše su inscenirali napad na logor. Napad na logor. S kojim motivom? A zato da bi kazali kako su partizani uništili logor. Mi smo vidjeli svetleće metke iz mitraljeza koji su parali nebo, ali nismo čuli avion jedan. Niti bilo kakav motor. Ali inscenacija je bila napad iz vazduha. I barake su te noći izgorili. Ali su u tim barakama izgorili i oni koji su ostali obešeni. Koji se nisu htjeli predati i nisu htjeli da ih ustaše muče. I sad je nama postalo jasno da nisu oni skidani zato jer su im trebale ljudske žrtve koje navodno nisu stigle da pobegnu iz baraka. I spaljeni su sa tim barakama. Žrtve partizanskog napada. Da. No, ujutro, svanulo je jutro, bila je nedelja, 22. april. 45. godine. 45. godine, da. Bio je jak vetar, duvao, bila je kiša sa snegom, hladno je bilo užasno.
mi smo se rano ujutro, čim je svanulo, čim ste mogli vidjeti s kim ste, mi smo sklonili iz blizine jedne kancelarije u toj zgradi, u toj radionici, gdje smo održali sastanak. Ko je bio na sastanku? Sastanak je sazvao Ante Baković. Ali na tom sastanku sam bio i ja. Bio je i Savo Petrović, koga ćete imati ovdje. Koji je sada isto tu u Beogradu. Bio je dr. Petar Krstić, mislim da je iz Zagreba. Bio je Dragutin Škrgatić, isto iz Zagreba. Pavao Kulaš iz Zagreba. Bili su još neki ljudi, ja ne znam koji su. Tu smo raspravljali o tome šta uraditi. I došli smo do jednoglasnog zaključka da treba izvršiti napad na stražu i probiti se u slobodu. Jeste da će žrtve biti velike, ali ako iskoristimo iznenađenje, možda će biti žrtve manje. Bio je predlog Jovo Živković, koji sada živi u Beogradu. On je predložio bio da se ustaša, stražar, namami da uđe unutra, da mu se navodno kaže da ima neko zlato, pa da ga se razoruža i onda da se s tim oružjem ubiju onaj drugi stražar na drugim vratima, i onda da se juriša na kapiju prema Koštarici, koja je bila otvorena radi toga jer su ustaše očekivali povlačenje svojih trupa, oni koji će pored Save ići. Međutim, da li su išle ili nisu išle, ja ne znam, ali 22. nije išao niko. A kapija je bila otvorena? A kapija je bila otvorena. I zato smo mi na kapiju jurišali. A iznad kapije, na stubovima betonskim, bio je bunker u kome je bila ustaška posada, ne znam, 4-5 ustaša, 6, šta ja znam, sa jednim puškom mitraljezom i nekoliko pušaka. A mora da je bio i neki stručnjak za teški mitraljez koji je bio dole i za minobacač. I dobro, sad taj Sava predlaže da se on namami i... Nije Sava, nego Jova Živković. Dobro, i je prihvaćeno to? Nije. Nije, a ja sam bio inicijator toga da se ne prihvati. Jer sam rekao, to je samo odugovlačenje. I istovremeno olakšanje ustašama da pre saznaju šta spremamo. Znači, izgubit ćemo iznenađenja, to je naš najveći faktor. I onda su se većina složili sa tim mojim predlogom. Napast, probit se kroz kapiju, pa kuda koji, jer mi smo svoje izvršili. Oslobodili smo logor, izašli smo, koliko će nas ostati preživjeti, ali ne znamo, ali ko ostane, moći će kazati šta se desilo i kako je logor Jasenovac 3 završio. Ste imali neki određeni pravac, mjesto okupljanja? Ne. Ništa? Ne. Jer nismo računali da ćemo se okupljati. A da li ste rekli posle kapije u kom pravcu bežati? Bila su 2 puta. Jedan je bio skočiti u Savu i plivati u Bosnu, drugi je bio šuma kod Koštarice. 3. puta nije bilo. Koliko je bila šuma daleko od kapije? Pa, nešto preko kilometar. Brisan prostor? Ne potpuno. Bila je livada tu i tamo posađena grmljem
koje je bilo dosta visoko, vrbe. 2 kilometara. A od mesta gde ste bili zgrada u ta radionica do Kaplje, koliko je bio udaljenje? Oko 100 metara. I sad, taj vaš plan se prihvata i šta se zbiva? I određuju se opet desetine kao udarne snage. I ja dobivam komandu na desetinu, s tim da je sam sastavim, od onih u koje imam poverenje. Na najzadnja vrata, koja su najudaljenija od Kapije, sam ja dobio. Koliko je vrata imala zgrada? 4. 4 vrata. 2 na severoistočnom i 2 na jugoistočnom. Vi ste dobili zadatak da setinom napadnete stražara. Pred svakim vratima kolika je bila straža? 1 čovjek, ali sa 2 vrata smo napadali, sa 2 desetine. A samo je 1 stražar bio vani. I ja sam dobio taj zadatak, ja sam bio komandir te jedinice, a Bakotić je dobio zadatak, ne znam ko je dobio druge kapije, odnosno vrata, ko je dobio zadatak da štiti prozore, da doušnici ne mogu da iskoče i jave šta će biti. A da istovremeno mi možemo kad dođe napad kroz prozore skakat van u prizemlju i bežati. Bakotić je trebao da proveri da li je to sve u redu. Da li je svaki koji je dobio zadatak izvršio svoj. Da. I kad je on završio, proveru, priprema, da, onda je došao k meni, zašto k meni to ne znam, ali je došao k meni, kaže, Čedo, šta ćemo? Kažem, jesu svi na svojim mjestu? Kaže, jesu. I ti daje znak. I onda je on otišao i viknuo naprijed drugovi. To je bio signal. I mi smo jurnuli. Dok sam ja čekao da Bakotić ode u centar radionice pa da vikne to sve skupa, ja sam drhtao kao prut. Zubi su mi cvokotali od uzbuđenja. Ne od straha. Jer praktički ja strah tada nisam osjetio. Ali uzbuđenje je bilo strašno. A kad je dao znak, onog momenta, ja sam poletio kao da nisam nikada zadrhtao, kao da ništa nije. Kapija, jesu vrata bila zaključana? Nisu se mogla zaključiti. A stražar ispred njih? Straža ispred. I jurnuli smo. I Škrgatić, koji je bio u mojoj desetini, se valjao sa ustašom kod naših vrata. Da li ga je ubio ili nije, ne znam. Nije bio sam. Nekoliko njih je napadno. Bilo je nekoliko naših. A ja sam sa 2 ili 3 potrčao oko zgrade ženskog logora, da vidim da tamo nema nekoga ko bi nam s leđa napao. Međutim, nije bilo nikoga, ali ja sam do toga već izgubio dosta u trčanju prema Kapiji. Trčeći prema Kapiji, odjedanput osjetim metak. Nisam imao hrabrosti, to sam se zaista bojao, da pogledam jesam li ranjen ili nisam. Samo sam napravio ovo, udahnuo. Mogu da dišem, trči ostrukom snagom. I istrčao sam napolje i odmah čim sam izašao Kapijom, kroz Kapiju, iz logora, sam se spustio niz strminu obale, prema vodi. I tako došao u mrtvi ugao. Tako da su meci šišali preko mene. Nisam bio jedini. Bilo je dosta njih koji su išli tako. Ali mene nisu pogađali.
Ja još uvijek nemam hrabrosti da pogledam jesam li ranjen ili ne. Ja mogu da dišem i idem. Vidim Bakotića. Ide cestom. Dohvatio se ceste. Aha, cestom ka šumi. Ka šumi. Od kapije ka šumi. Od kapije ka šumi, ide cestom. Vidim da je umoran, sav iscrpljen. Ja mu viknem, Ante, dođi ovamo. U mrtvi ugao. On mahne rukom. Kako je mahnuo rukom, tako ga je pogodio metak i preko mene odletio u Savu. Šta možemo? Jeste vi taj brisani prostor ste prolazili od zgrade s koje ste provalili do kapije kažete 100 metara? Tako. Su vas kosili tu, su padali ljudi, mrtvi, ranjeni? Kako da ne? Jer pucali su iz puškomitraljeza sa bunkera iznad kapije i sa prvog bunkera na prvom prelomu zida. Gdje je isto naoružanje bilo, kao i ovdje. I još iz bunkera koji je bio u logoru, ali u visini zemlje. Koliko se vas dohvatilo? Ste obale Save? Možda i 100-150 ljudi. Ali su padali. Od metaka? I od metaka, ili se poskliznuo, ili je iznemogo, padali su u Savu. Ali Sava je zavijala. I ja sam ispao iz mrtvog ugla. Pa sam skočio preko ceste na livadu i sad išao od grma do grma da prođem. I tu su sad ustaše napravili nešto što nikako ne mogu objasniti zašto. Osim ako nisu htjeli da ostroje te mlade ustaše. Jer oni su poslali četu, tako reći, dece. 14, 15, 16 godina. Koji su obukli uniformu, koji još nisu znali niti dobro rukovati oružjem, njih su poslali navodno da nas hvataju žive. Jer barem su tako ovi mladići govorili. A koliki su junačni bili, da vam kažem samo to. Ja sam bio sa ovim pokidanom odećom, ali toga nisam bio svjestan. A držao sam u ruci čepni nož, ovako. I jedan ustaša je opalio, ali me nije pogodio. I ja sam pošao k njemu. On je pobegao. Jer se uplašio. Da su oni bili možda u nekom redu bunkera, ti mladići? Ne. U nekom robu? Ne. Na livadi. A, na livadi. Jurili su da vas stignu? Jurili su da nas stignu, da. Ali su time napravili dve stvari. Nisu ustaše više mogli gađati nas iz mitraljeza, jer bi svoje pogodili. Ali ni ustaše koje su bile u bunkeru na rubu šume kod Koštarice. Nismo tada niti znali da tamo postoje bunkeri. Ja barem nisam znao. I oni su morali obustaviti paljbu. Zbog tih mladića. Tako da nam je to pričinilo olakšanje. I možda je zato uspjelo da se spasi čak 80 ljudi od prilike. Vi ste došli do šume? Da, došao sam do šume. Niste skočili u Savu? Poslije sam skočio u Savu. Ali došli ste do šume? Došao sam do šume. Sam s nekim drugovima zajedno? Sam, nikoga. I onda sam se sjetio da treba da pogledam jesam li ranjen. I konstatujem da nisam ranjen. Ali metak je tako blizu tela prošao da mi je čak i košulju pocepao. Ne samo sako i džemper, nego i košulju ovako.
ali prsa nije dirnu. I onda sam pošao sad, htio sam ići prema Novskoj, odnosno Rajiću. Da, koje je na cesti i na pruzi. A da vidim što je. Mora sada doći partizanska vojska. Pitanje je kad će doći, da li za pola sata ili za 15 dana. Ali tu su bili, mi smo čuli kanonadu. Ja sam htio poći tamo. Ali izbijem na Savu, jer tu je Sava ima ogromne meandre. 3-4 takva su bila. Ja dođem na obalu Save i sednem da se malo odmorim, pogledam okolo i učini mi se da tamo na rubu šume koji vidim, pokraj kojega sam ja prošao, čini mi se da se skupljaju ustaše i da se spremaju da opkole taj deo šume. I sad ja, da ne bi pao ruke, ja se sad svučem, ostanem samo u gaćama. Razmišljam, hoću li poneti odelo na glavi, pa da pređem preko, da imam šta da obučem kada izađem iz vode. A onda oručim, pa to će usporiti moje plivanje. Teže ću preći i osim toga bit ću veća meta dok sam u vodi. Ostavim ja sve. I u gaćama preplivam. Kraj aprila, voda ladna. Voda topla. Kontrast između vazduha i vode. Vazduh je bio jako hladan. Snijeg sa kišom je padao. A kad sam izvadio ruku iz vode da zavesam u plivanju, znate, onda mi je ruka ozebla, a u vodi se zagrejala. I ja sam preplivao Savu i isplivao na obalu i tamo sam našao onog Paripovića, komandanta barake u kojoj sam spavao kad sam došao prvi puta u Jasenovac. Poznao sam ga po tome što nije imao noge. Onaj loši šef barake. Da. Kako je on? Pa i on je došao na red da bude ubijen. Šta? Kako je pobegao bez nogu? Nije pobegao bez nogu. Nego šta je radio tamo? On je ubijen bio. A vidjeli ste ga u vodi? Vidio sam, ne, voda ga izbacila na obalu. Vidjeli ste njegov leš? Njegov leš, da. Smrdi je se već raspadao. Ja sam brže bolje se popeo na obalu i tu je bila gusta šuma, mlada šuma. Ne možete ni po mahovini, ni po bilo čemu da se orijentišete gdje je sever, gdje je jug, gdje je istok, gdje je zapad. Sunca nema, oblačno je vreme. Sava teče, ja idem od Save, okomito vertikalno na Savu. Idete ka bosanskoj strani. U Bosni ste već. Već sam u Bosni. Ali ja idem, mislim da idem tamo. Ali ja opet ispijam na Savu. Koja vijura. I ja sad opet se okrenem. Jer mislim da sam ja zaluta, a ne mislim da Sava luta. Jer ne znam za one okuke. Ja izbijem na Savu, pa mislim da sam se ja, lutajući između onog granja, okrenuo i izbio ponovo na Savu. Ja sad ponovo pod pravim uglom idem na drugu stranu. Preplivavate ponovo Savu? Ne, kroz šumu se vraćam. Ali na bosanskoj strani. Kažem, samo sam ugađan. Kad čujem neki razgovor. Šta je sad? Ja se pritajem, a toliko mi je bilo hladno. Zubi su mi cvokotali, da sam se bojao da će zbog cvokota zuba neko naići na mene.
Međutim, video sam da su to 2 gola mladića. Znači, isto logoraši koji su preplivali u bekstvu. I ja im se javim. Jedan je bio iz sela ispod Kozare. Srbin iz Bosne. Srbi iz Bosne, a drugi ne znam odakle je bio. Svetozar Čikić. Ne znam. Negdje iz slavonskog nekog sela. I ja im se javim. A ovaj iz Bosne, što je Radovan Popović, on je bio ranjen u plećku, ali površinska rana. Pa je ono kako plećka ima ovaj oblik, ovo je bilo otkinuto. Metak mu otkinut. A mi se provlačimo kroz šumu. I ja skinem gaće da mu motam tu ranu. Ne da sprečim krvarenje, jer ono nije krvarilo. Zašto ne znam. Valjda se već usirila krv, šta ja znam. Nije krvarilo, ali ja sam ga mu previo zato da ga ne bi eventualno grana povredila. Išli smo. Bosi i goli ste. Kod majke rođeni, što kažu. I sad idem. Na kraju krajeva izađemo iz šume, izađemo na jednu livadu, vidimo neke kuće pred nama, ali bez dima, nigde ni žive duše. Došli smo tamo, još i sunce je bilo, probilo se sunce kasno uveče, kasno popodne. Idemo da tražimo neku slamu da napravimo bilo kakav ležaj. Jedan ovakav rukohvet, šake nismo mogli skupiti ni sena, ni slame, ni jednog s drugim. Po tim kućama je tvorište? Po tim kućama. Ničeg nije bilo? Ničeg. Nije bilo nikakvih stanovnika? Nikakvih stanovnika. To su bila sela koja su bila napuštena. Ljudi su ili pobegli od ustaša, ili su ih ustaše poubijale, ili doteralo u logor, šta ja znam šta je bilo, samo nikoga nije bilo. Ste otkrili ime sela? Ne. Ne. Ste našli nešto za hranu? Ništa. Šebe, krevet, postelje? Ma kakvi, ništa. Su kuće bile porušene? Ne, ali su bile potpuno prazne. Gdje ste se sklonili? Na pod, u jedan ćošak, sazali jedan uz drugoga. Ste si imali čime pokriti? A otkud? Čitavu noć smo bili goli. Znači, pusto selo? Pusto. Opljačkano, bez ičega? Bez ičega. A znao sam da blizu, malo više na istok, nizvodno Savom, postoji muslimansko selo Orahovo. Vidim ja, tako na jedno pola kilometra od mene, napred, jednog čovjeka u beloj košulji sa crvenim fesom na glavi, sedi na konju i osmatra oko. To večer bilo tog dana? Ne, to jutro bilo. A iduće jutro? 23. ujutro. On, kad je spazio mene, obode konja i pojuri k meni. A kad je već bio blizu mene, ja u stranu da idem u šumu. A on vikne, ne beži, čekaj. Ja poverujem i čekam. Kaže, ti si iz logora pobegao. Koliko vas ima? Kaže, ima nas trojica. Sad brzo idi i nađi njih. Pa se popnite tu gore. Neko brdo što? Brdo. Popnite se gore. Tu ima njiva sa ječmom. Kaže, i u njivi je
jedna kruška. Tu po tom kruškom me sačekajte. Okrene konja i u Orahovu. Ja se spustim dole i odem, a ovaj Radovan Popović, on je išao prema meni u susret. Kažem, pa dobro, šta ideš? A šta je sa onim trećim? Kaže, on ne može da se makne. Smrzlo se. On nije se smrzao, nego je toliko iscrpen da nije mogao niti da se pokreće. Kažem, dobro, sad ćemo otići, doći će neko s kolima po nas da nas odveze u Kozaru. Zvao se Dudaković Huso. Huso Dudaković. I on vam je doneo pod krušku odeću. Da. Jer vam doneo hrane nešto. Doneo je i komad kukuruznog hleba i čuturicu vojničku toplog mlijeka. I odeću. I kaput i pantalone, dvoje, jedno za jednog, drugo za drugo. Gaća nismo imali, košulje nismo imali, jel? A niko mi ne bi mogao objasniti koje osnovne boje je bila ta odeća. Jer je bila zakrpana zakrpe, znate što znači. I do juri, konji su u penu bili pretvoreni. Oni mali. To je već gotovo, sad već više nije interesantno što je bilo dalje. Dobro. Vi ste ostali u vojsci onda? Onda sam ostao u vojsci, učestvovao sam još u jednoj ratnoj operaciji u likvidaciji posljednjeg ustaškog uporišta u Bosni, kod Vlaške Male, kod sela Ođak. Dobro, posle rata ste očigledno bili u Jasenovcu, bili ste i pri otkrivanju spomenika, međutim od građanskog rata 1991. godine Jasenovac je menjao ruke, menjao gospodare. Da. Sad je Jasenovac na čijoj teritoriji? Teritoriji Republike Hrvatske, a Gradina, najveće stratište njegovo je u Republici Srpskoj. Na bosanskoj strani. Šta je se desilo sa spomen muzeja Jasenovca? Od spomen muzeja što je sačuvano, sačuvao je kustos Simo Brdar i Stanko Ćosić, koji žive u Dubici. U Bosanskoj Dubici. Odnosno sada Kozarska Dubica. Šta je, pre nego što su Hrvatska nova država osvojila Jasenovac, oni su uspjeli da... Ne, nego posle prvog udara na Jasenovac, oni su ono što je ostalo, što nisu razrušili i odneli, oni su pokupili i doneli u Dubicu. Kad su prvi put nova Tuđmanova Hrvatska zauzela Jasenovac? Ja mislim 1991. I su tad razarali muzej? Jesu. Šta su se razorili? Šta je ostalo? Ne znam. Nešto ostalo? Ništa nije ostalo. Ostale su ruševine muzeja. A od materijala? Materijala što je se moglo odneti, odneto je. Bilo u Dubicu od strane ovih kustosa i njihovih pomoćnika ili od strane soldateske Hrvatske. Odneli su? Pa i oni su odneli. Nešto odnela Hrvatska vojska, da. A ovi kustosi su šta bili Srbi i odneli to u Bosansku Dubicu. Da. Nešto su oni uspjeli spasti, što je preostalo. Što je preostalo, da. Tako kad je došlo konačno da je prešlo pod Republiku Hrvatsku, kad je propala država Srpska krajina, onda je to pripalo Hrvatskoj. Jeste bili sad u stanju da idete u Jasenovac na komemoracije? Išao sam u Gradinovac. U Republiku Srpsku na bosansku stranu? Da. A da li se vrše neke komemoracije u Jasenovcu na hrvatskom teritoriju? Bila je ove godine i to povodom godišnjice proboja, znate, ali to je bilo bedno i bili su uglavnom samo Zagrebčani. Šta kažete samo na jednu ideju? Čini se da je predsjednik Tuđman u jednom aktu bio predložio da se od Jasenovca napravi neki spomen nekog izmirenja strana koje su se borili da se tu sahrane
i pripadnici da li ustaške vojske, da li domobrana. Šta kažete, kakva je to bila ideja? Svi da dođu. To je bila bezumna ideja. On je pomislio da napravi nešto što je Franco napravio. Jer je rekao Španiji, pored Madrida. Da, kaže, oni su se svi borili za Španiju, svaki za svoju koncepciju Španije, ali za Španiju su se svi borili. Međutim, u Jasenovcu se zatočenici nisu borili za Hrvatsku, nego su se borili ili za Jugoslaviju, ili najčešće i najjasnije za njihovo stanište. I na zemljištu na kome su živeli. Pa nisu se oni borili za Hrvatsku. Bili su Hrvati koji su se borili za Hrvatsku. Demokratsku, antifašističku. Ali ne za nezavisnu državu Hrvatsku, ne za ustašku Hrvatsku. Toga je bilo. Ali su oni predstavljali manjinu zatočenika. I ne možete po toj manjini dati karakteristiku svima. Uopštavanje ne priznajem nigde. On je živio u emigraciji. Pa je našao hrabrosti i ponukan bio da se pokloni senima palih i da na taj način zatraži pomirenje. Jer pomirenja nema bez pokajanja ni u jednoj religiji. A Tuđman smatra da nema zašto da se pokaje. Ni on, niti bilo ko. Sad mi kažete, stvari dalje među satelitskim državama Osovine, u stvari bila Hrvatska jedina koja je na svome tlu svoje rasne protivnike ili političke protivnike likvidirala. Koliko ja znam, jedina. Na svome tlu, svojim rukama ih je ubijala. Vrlo mala manjina je slata od, ja mislim, 25.000 hrvatskih Jevreja, samo 5.000 poslato u Nemačku. Ostali su svi ubijeni na tlu Hrvatske u Jasenovcu. Uglavnom u Jasenovcu, da. Ali ne samo to, da, nego i ostali zatočenici koji su došli su pobijeni od strane ustaša. Ne Nemaca. Ne. Da li možete meni reći ustašku ideologiju? Dobro, bilo je rasizma prema Srbima, trećinu iseliti, trećinu pobiti, trećinu pokrstiti. Odakle, da li znate ustašku ideologiju, kad je bilo propovedana ta rasna mržnja i istrebljenje Cigana i Jevreja? To je preuzeto direktno od nacista. Jer i oni su i Cigane i Jevreje smatrali nižom rasom koju treba istrebiti. To su oni preuzeli. To nije bilo autohtono ustaško. To je prema Jevrejima i prema Ciganima to je bilo preuzeto od Nemaca. A prema Srbima je njihovo bilo. Domaća proizvodnja. Domaći rasizam. Domašovinska. Otkud onda taka doslednost ili pa čak i krvoločnost u istrebljenju, recimo, skoro svih Cigana u Bosni i Hrvatskoj i skoro svih Jevreja u Bosni i Hrvatskoj. Bosna je bila tad u nezavisnoj državi. Pa oni su morali nečim da se pohvale, da se dodvore. I oni su se hvalili time da su oni prvi rešili jevrejsko pitanje u Evropi. Sad mi recite vaše poznavanje tih ustaških časnika, običnih stražara. Običnih stražara uopšte ne poznajem. Poznajem časnike i dočasnike. Znači oficire i podoficire. Kako tumačite tu krvoločnost? Sve su to patološki tipi. Nije to bilo iz nekog idealizma. To je bilo primitivno krvološtvo zato da se pokaže da se može uhvatiti veći dio plena. Plen i vlast. Plen i vlast, da. To je bilo sve. To je bio isključivi motiv. Šta kažete na to što je sad pod Tuđmanovom vladavinom ukinut naziv Trg žrtava fašizma u Zagrebu? Slušajte, pa zar može fašista poštovati ime trga žrtava fašizma? Vi mislite da je Tuđman blizu fašizma? Ja mislim da je on fašist, a ne blizu fašizma. To je moje mišljenje. Po njegovom ponašanju, a naročito po njegovim govorima.
Da li je, šta kažete na to, ja mislim da je jedan bivši komandant Jasenovca imao priliku sad, posle uspostave nove Hrvatske države, da govori na Zagrebačkom radiju. Jeste, to je bio Dinko Šakić. Šta je Dinko Šakić bio u Jasenovcu? On je bio ustaški satnik, to mu je bio najviši čin. Bio je jedno vreme zapovjednik logora. Zamenio je inženjera Pičilija. To znači pri kraju? Pri kraju. Dinko Šakić. I on slobodno živi u Zagrebu? Ne znam da li živi u Zagrebu, ali se kretao slobodno po Zagrebu. I hvalio se time što je ustaša. I kaže da bi ponovio to sve, da još jedan put mora. To je kao da komandant Auschwitza ili Ravensbrücka ili nekog nacističkog logora da se pojavi u Bonnu. Da. To se nije desilo. Nije. I to demokratsko javno mnjenje ne je prihvatilo. Zašto to može da radi Tuđmanov režim? Ono što Nemci ne radi. Pa zbog toga što Tuđmana favorizuje, a favorizuje ga zato jer je razbio Jugoslaviju. Ne zbog toga što je Jugoslavija bila komunistička, nego zato što je bila jedna država koja je mogla pružati otpor. Bila nezavisna. A takva je smetala. Drag na Hostni, Nemcima je smetala je. I trebalo je razbiti. A oni su poslužili savršeno ko što je Pavelić poslužio. Mislite da će još dugo da uzmete zapadne sile, trpete ekscese proustaške u Hrvatskoj? Mislim da neće dugo da trpe. Ali ljudima je i toga dosta. To, ne znam, ne verujem da će dugo. Ja bih vam puno zahvalio na ovom razgovoru. Imate li neku poruku na kraju? Poruka bi bila ona sa kojom smo održavali komemoracije logorašima. U Jasenovcu. I u Jasenovcu i u Beogradu. To je? A to je da se nikad ne ponovi. Srbijom, knjiga koja otkriva i čuva lepote naše zemlje. Knjiga u kojoj ćete pronaći inspiraciju za obilazak više od 1000 turističkih mesta tokom svih godišnjih doba. Knjiga koju ćete želeti da poklanjate. Prenesimo ljubav prema Srbiji. Monografiju poručite pozivom na broj 0800 323 323. Poziv je besplatan. Vaš Prometej.